على رسول الله الصلوات. Dragi moji muslimani, nek znamo od Rasula boljeg dosta ne imamo. Da najprije šućur veliki kažemo Tvorcu čijeg užeta se držimo. Po 1000 puta njemu hvala je što nam Islam i Rasula poslao je. Sad slušajte Ehli Bejta njegovog, šta je bilo na Kerbeli crvenoj. Sva Medina u crno se zavila, svaka majka uz odžak se savila. Došo haber o imami Huseinu, svak jezida s kletvom teškom spomenu. Glasnik Bešir uplakan do besvijesti, kroz zube govoraše te vijesti. Od straha je svako od njeg bježao, od tuge se za Rasulom tresao. Samo jedna majka tude stajaše, petero je djece okruživaše. Hrabrim glasom Bešira je pitala, a u sebi misli mu je čitala. Zar ubiše imami Husejna, moja djeca i sa njima šta ima? Ummul Benin Hazreti to bila je, majka djece Allahova velije. 4 sina Ali je rodila, sve 4 sada ih je žalila. A ovo su Abbasovi jetimi, šta je bilo i kako je, reci im. Neka znaju
sa Abbasom šta se zbi, vas taksirat svojim srcem ja slutim. Taj muđahid jel imama stimao, da li ga je svojim mačem branio. Bešir poče, a žalost ga spopanu, evo priče o najvećem Arslanu. Kod 4 svoja brata stajaše, ko potokom suze vrele livaše. Okolo je svuda koplje režalo, a sunce je svom žestinom pržilo. 60 je mrtvih tijela ležalo po Kerbeli, gdje je dušman prežao. Lijepi Akbar, sin Husejnov, i Kasim, sin Hasanov, s 13 godina šehid. Povrati se do imama žalostan, traži izun da boj bije konačan. Ja ne mogu više ovo gledati, od žeđi će naša nejač stradati. Ako tebe još izgubim, Abbase, reče imam gledajući niza se. Ljudi će se u očaju rasuti, svaku nadu tada će izgubiti. Po pustinji sablje leže slomljene, vjetar cvili, sunce prži, list vehne. U šatoru žene tješe dječicu, ona su im Hamajlija na srcu. Nego reče da po vodu otiđeš, al za nejač da im suze obrišeš. Na ata se izvigazi Alin, pa ko vjetar silan srdit navali. Po snazi je nalik na svoga oca, od sokola u njem vrila je krvca. Crnih vjeđa, ali lica bijela, desnica mu do pokoplja uzela. To je Abbas kroz dušmane prostruji,
svaki bježi po pustinskoj holuji. Do rijeke je prodro sin od Eseda, zasuše ga strijelom s leđa isprijeda. Hiljade isjatilo se na jednog, sjekoše ga, prokleo ih dragi Bog. Dopred šator donese ga njegov at, Imam Husein priđe mu na rukohvat. Moj brate, ne nosi me ti dalje, dok ne umrem, dok selam ne pošaljem. Našem djedu, našem babi i neni, oni će se obradovati meni. Ne bih mogao djeci gledat u oči, što im vode ne nasuh, a natoči. Teže su mi tvoje suze negrane, pa te molim da plakati prestaneš. To je rekao, pa je tekbir donio, a melek mu džan do Hamza ponio. Kogod želi da ga vatra ne prži, nek u srcu salavate zadrži. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Shafi'a